Bawukhulu ningabenza kunibelesela lento iyekile ngoba ukwandaba ubemayile tema esemayile wasebhodla kabi wehlela kabi kuManazaretha kodwa ubemayile kangakanani ngani elingithuka imihla namalanga ningadakiwe mina ke ngiyamthethela kwandaba ngiyona ngikuthethela khona into ke bantwana baNkulunkulu engithi ngidlulise ngini kuthiwa libonakala la kuma-social network engicela ke kunina nikhiphe ingqondo nasenhliziyweni zenu ngoba uthi ishiwo isilo noma ngabe ishiwo isilo kodwa uPaul ngambeka lona bayede owala ekhaya Kami pabadisa ni uPaul ngambeka lona owala ekhaya mayiphambuka yonke ingane yaphambuka uyise wamshiya mina Ngihlangana noyise wangihlabela inkomo wasengifaka isibayi ngihlabela inkomo wasengicola ngenyongo wathi la uyila angina ukuthi ke manje ngasekho emhlabeni mina bese ngilahla ingane zakhe yekona noma kubuhlungu wabunzima uyabizwa usisulu